Samachi chimikuna. Samachi chimikuna. Kay uyarikunaka Diospi kashkata pay imata rurashkata shinallatak ñukanchikpaq pay tukuyta charishkata shuk yuyarinami kan. Punlla tukuripi kikinlla kankapaq asha tiemputa kunanchikanchi. Kanpaq teléfono celularta, radiota, internetta, televisionta wañuchi. Shinallatik shuk kasiklla lugarta tari, shuk cantuta uyankapaq. Ña uyashpaka katik tapuykunapi yuyari. Kay kamaka imatataq Jesusqa waka yachashkanki. Yuyari tukungimi. Imashina kay punllakunata Jesusta katinata aqllaymanka pusharka. Tukuy parlashka, convidashka shinallatak tukuyta allichishka shinami Dioska kikinpaq chayamurka. Ñawpaman chashna shuk kutin kuyashkankichu? Imamantataq Jesuska kantaqa kishpichirka. Manarij payta riqsishpaka kikinpaq kawsayka mayñantataq purikurka. Kunanka maymantaq rikun. Washaman kutin rikushpa tukuy kaykama rizashkakunawan shinallatak uyashkakunawanka kikin Jesuswan purinapika mayjantaq kikinpaq kati rurayka kan. Shinapish ama kungarichu. Lamentaciones 3:22 manta 26 kama nikushkata. Mandak Dios llakikllapimari ñukanchikka mana tukuykuna chingarishkanchik. Ñukanchikta llakinataka manataq sakishkachu. Kanpaq huyayka kada tutamanta mushukllatakmi. Ñukanchiktaka manataq sakinkichu. Ñuka tukuy almawanmi ñuka charinaka mandak Diosmari nishpaka payllata shuyani. Mandak Dioska paypi shunquta churashpa tukuy almawan payta mashkaqkunawanka allimari. Mandak Dios kishpichichun kasiklla shuyanaka allimari. Kikinpaq asha tiemputa chikanchi kunan Dioswan rimankapaq pagui nishun imallata rurashkamanta. Kanpaq shuyana yuyaykunata shinallatak manchaykunatapish payman willay. Dios imata rurashpa katichun nishkata tapuy shinallatak pay ima nishkataka rurayta. Misionchaski uyachirka. Samachik shimikuna. Ashtawan yachankapaqqa misionchaski@gmail.com mankishka. Payllata uyashkamanta. Dios bendiga.